سيدة هنمو خير هاتن دايكن خير هاتن حوالي ما سر جاوا ایرو کمبونا ما اجبر به پیواشوا کنهار برا پوتیره درباس به وکا جوان ارکیما چیا وکا جوان چی بر پرسیاری خبا سرمینه مدام بر پرسیاری خبا رابن وکا جوان شنگاله برا پو گله انامش مرا شاندینا گله فکرت خوش مرا بحر بکینا وکا جوان ام خسر سروان فکره ام خزانه بکن ام خرق سن بکن بچش بروه که ارک کبستر ملما جیدا آن هرتن هتان کیدا آزادی فیزیکی آره برای پونه ام جوکا جوان و کجنین جوان ام دناب کار قباد آدابن دناب چالکیات آدابن هتان کیدا آره برای پو فیزیکی آزاد نبی هر وقت نتیجه کش کار قباد مدرناک هبه ام نکارب شوازی راست ام کار قباد خواب بنماشاندن فاجبروه کیجی لازم هرتم ام کار قباد خواب سراسی ام بنماشاندن تایبه جوکا جوان و کجنین جوان اجبروه که ما ایرو سمینار و تلفزیون ما چه کرد وما نعمل برای آبجی بخوندن. سوسیالیسم نمایی. روسیا جی و دنبال تنگاسی که آبوری جیان که جبا با تنگاسی در باز بکه دسته و در چه هدف دکاری رو بفروشه. روسیا به چاقی هنبری در خسنا ریبرتی 10 میلیارد دلار پرده کرد. او به ترکیه دکه پیمانی که آبوری امضا کرد. لبر دجی جبا زخم دولت ترکیه تنی مهکیت بینن او دچه ایتالیایی. دولت ترکیه دخواست لبر اگلی کرد عبدالله اوجلان را جزای دادگیری بده. جباوی دچو بیشتر دولتی سروی دولتی زخم مزند کردن. یه نیت دولت ایتالیایی نیم بخور لبر اگلی کرد بدن دولت ترکیه. جبای بیشی لترکیه لبر ایتالیایی. سمینارک ما چه کردم؟ اجبار سروکاتی. سروکاتی پیوی شماره ادبیجه بلا تجاری کاسک و نخافینه. وياد دويجي ملات الشيارتك بيجي بلا تجارة كدي فرمان يتسروا أقداري خوبن بلا تجاري خلق بياني نكابيني فودا يعني ما استفادة كش خلق بياني هل ناقرتيا يعني غير غادري وكشتني وقتل كرني يعني هياما سروكا بود بيجي بلا يعني ملات زيدي شعر ببي وكا هردين بلا نايتا سريوان بلا شمالا خدا دست بي بكن بلا كارو خباتي واني شوان بي عسكري واني شوان بي دا جارا كدي خيانة نكبيني باواند يبخده يعني ماجد بي ما في شيء وقت دركت بروجا وسا أمجي ببينن أمجي الهبياوي روجنا دركبه وانجلو برگاوا ام پیشوازیاوی بکنم چنا پیشه بیتا چای شنگاله مچای شنگاله ببینه دب خود اسبانی چن ازدیا همواد کم جارا کدی خلق بیانی نگنه نبا خدا بلا دستک بن و بخو رابن حتی هنها ایرو دنگدان وانجی بلا بخو رابن دنگه خو بدنا خو بلا نن إنسانة كي بلا دنجواني شوان ربي. جبر ريبرتي ما سمينارك شكرا المجلسة خانة سوري. جبر بيواجوا سروكاتي دست بكري أمجي اتخوازن قاب كي مثلا بابي جن أم دست دنا أبي بيواجوا سروكاتي كدست بكري. جبر قتل عام جبر قلد بن دست سروكاتي أف بيواجو دست بكري. أمجد خوازن دستك بدنا بيواجوي يعني كي وكاب سركابي وأم خوازن سروكاتي فيزيكي آزاد ببي أم چالاكي خوشيت كان أم سميناري خوشيت كان أم وكا جنيد زيدي هر تشكاري بكابي سر مليما شبونا سروكاتي بي أم خوازن چه بكان وأم فيزيكي سروكاتي آزاد ببي سروكاتي بيجي سروكاتي تايبتي مثلا دست دايا جني البيجي برا جن برخو بالسكنة جن محتاجي إنسان نبي محتاجي زلام نبي يعني إجبر بي راستي كشتن مثلا يكسر الشنغالي ده قالك يذهب بوا أمجد خوازن بدري بيجن جني مثلا الشنغالي تبلي كارو خبات ببن تبلي أسايشة يزيد خان شيء ببن يعني أف كشتن ببيت الناس سروكاتي بيجي جنكي آزاد ولاتكي آزادة يعني هر جنكا كاري خو آزاد بكا مثلا جن خونا بيني بتشو خونا بيني بهس
ام جيت خوازن بيجنا جني خوي زدي يعني ورن تبلي فكرة سروقاتي ببن يا هون هزا خو ببهنن هون خناس بكن هون دردوري خناس بكن هون جواكا خناس بكن ام خوازن بيتشتي بيجن راستي نها حقيقة مسألة جنرا ببي دستك وببي هيس فكرة سروقاتية هيزا سروقاتية أما زبخو مسألة بري فرماني جنك نو سابوم أما بشتي من فكرة سروقاتي هالقرتي ومن فكرة سروقاتي ديتي مخو ناسكر مجباكا خو ناسكر يعني فكرة سروقاتي هي زيد دجني مرار دجني جنكاري چاوال برخو بسكني چاوال برخو بدا چاوا زارو کے خو خدان بکا چاوا مال باتا خورا دانستاندنه بکا يعني فكرة کی گل کی بیروزه فكرة سروقاتي او مبسايا فكرة سروقاتي گهانا في مرحله ومل برخو بسكن اسايشا ما يزيد خان جنجي چي و يعني تشتكي گل کی خوشا هكا الشنغالي دا برخداني چي بي ابسايا خود فكرة سروقاتي بو